Do you want to know? Jirpula ben jirpi tum piniwi aju kang ting por neli la ongdo omne tum nili pan kosonsi Aadhaar card download nang jima la pen kosonsi ka check nang jima la hai angkar ju tu madu o la si nili la bangso video se mari fansi nili matha lo pen ladak lang ponde no ho nili ge tek ason la pen nili ge download ason ge nili da chrome long si download ho la chrome polong ni ber po ho chrome polong si ber po ene ban hini bak isia pini berdet po ho ina kicheng ben nili ber po da google polong dam ho da udai pu UIDAI udai pu ber lote login on login lo pulutang te login de lo pulutang te la puso nang ji klang po yo Aadhaar na nang ji klang lo pulutang te dak nang i la check ka chi check ki check i puti ta la ki check lo la check long po check pen dak check long ber do check long ber de lo pulutang te nang la puso nang klang i ho my Aadhaar get Aadhaar check Aadhaar status puti sidak enrollment pu dak apsia gop do ho dak nombor la bang sodim long so line long ber no Aadhaar number 2804401006 la puson po dak ber elo pulutang di enrollment number ber te dak la ber calendar do lo la calendar long dak ber flip no ho dak ber de lo te calendar long ber de lo te la son si nang si klai ke nang li la sodim long ber no ho yong si September August pulute dang li September pina ko si ni September long ber po September 30 si ke apply do si dak 30 long ni ber po 30 long ber de lo pulutang te ke non a time bang time nang ko ibu sila time long dak time dak ber ple po time long ber po dak a ber da chok 5 dak 15 dak 53 dak thek long de po sila 54 long ber ple no 54 ber de lo pute nang lila dak ber ple mon ke 53 ke ba ho anke dak bang 55 pute dak pu dak thak le ber ta chok 55 ber alo pute dak ber dak captcha ber dak ber ple mo ho la sonang ki do po la sonang ki do dete dak captcha pulong ber no ho dak copy ma la so captcha copy si tok ma la so long ber jong si la men la so number buji jerem ji nang na pute la so adim long nang li ber thu de no GMNP nah ber elo pulutang te nang li dak check status long ber de no check status long ber elo dak la so Aadhaar ke generated ke la dak ke your enrollment is in process la non matang te la non matang te la pen la chok sila karijek la pugali mde la dak hadak tam klem bom la ba la so form bang la so nomor bang lang le la lo jong si nono mang ke neli aku nang chi than tu gang tung mang ke akichok Aadhaar generated tu kosonsin te ke download nang po pote la dak dam thu de no ho neli la war fit po lamang so Aadhaar download Aadhaar pulong ber thu de po download Aadhaar po ber elo ho ke nili la akichok mate akichok po nili ber po ho jene ba da enrollment number ber thu po ho 28044 25
31811 na ber elo pute moson nak thala dak ber po ho ke dak 11 September calendar dak ber elo pute non mang ke nang li dak September ko ano 22 nang li 22 long ber dalo te dak ghuri long ber thuno dak ber dalo pute hala time ko an ma nang li dak 11 ik ro bisi apply basi dak 11 ber 11 ber dalo te dak bang ke dak 22 bina basi ni li 22 an ber po 22 ber dalo te dak 55 pute pong strong mas ber ko sorry 55 ber dalo te dak capture long ko ber thuno अच्छा dak ber thu yang bang ke dak 54 Q ZA ini mah 54 Q ZA anke nang lidak OTP ber अच्छा non OTP send lo ho dak OTP nang le lo la lo OTP nang le lo 382396 yo lo son ini oke 382396 bera lo pute nang li dak yes pulong ber ho yes pulong ber dat lo te nang li kon ani si apply mas 6 to 10 days ang bong tong Aadhaar nang le ma monday 11 to 15 ma kali 15 days pute da 15 days mang ber na verified phe na bera lo pute da ber da na Aadhaar la so nang chi klang po dang nang chi klang de lo pulo tang te la bangso amunit amen ko son ma la so son thot si berang po amen mekli dorok BRA neli da ber po BI capital nahi bar la mekli capital tokalo ke non mang ke years dak 1985 hala pu belo dak open no pute generated lo jolo puson la ke download along ke so abang ke PDF long situ pu la pulo sila helo ni le na tu ben ke chan tu nge yong si kupini dolang yong si ke char karbi dun dang ye son dolang pulo tang de mo ni li lo ko nang ar tu de chero lo